Bogan. Evo, danas ću vam objašnjavati kako da napravite rusku zastavu ili uniformu. Dakle, gornja ruka mora biti u poziciji ne ovako, nego palac mora ići preko. Međutim, možete staviti palac da je u ovoj poziciji, znači da pritišće štangu. Dakle, sa ovom rukom se bučite. Ova donja mora biti kao osnovac. Dakle, kaži prst tu ovako stavite. Dakle, primite. Zbacite rame i samo se odvojite. Tako, trebate držati najmanje pola minute kako biste mogli ići na iduću predvidu za zastavu. Jedan od problema može biti okretanje u zastavi, dakle, kad ćete ići u ovu poziciju može vas okretati ovako. To regulirate sa donjom rukom, tako da mičete. Dakle, ako vas ide okretati u ovu stranu, pritišćete prema naprijed. Ako vas pak kreće u ovu stranu, pritišćete prema nazad. Prilike 2 do 3 tjedna, tako meni treba da naučite te neke fore. Kad možete držati poziciju pol minute, prelazite na sljedeću. Dakle, tak pozicija. Kada to možete držati jedno 20 sekundi, idete onda na takozvanu straddle half pozicija. Ovako nešto. Kada to možete držati jedno 10 do 15 sekundi, prelazite na sljedeću poziciju, takozvanu straddle, odnosno sa širim nogama. Ovu poziciju ne morate nužno raditi, ali kad ćete moći raditi ovu poziciju, znajte da ste blizu zastave i da trebate još raditi jedno 2 tjedna do mjesec dana kako bi se došli do full. I na kraju full zastava. I to je to.